дар натиҷаи тадбирҳои амалӣ намудаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо шарофати заҳмати содиқонаи бунёдгарони иншооти таърихии нерӯгоҳи барқи обии Роғун имрӯз дар таҳкими истиқолияти энергетикӣ нақши устувор гузошта мешавад. дар воқеъ дар ҷаҳони муосир иншооте арзӣ вуҷуд менамоянд, ки барои ин ё он мамлакат на танҳо мояи ифтихору сарфарозӣ, балки воситаи муҳими таҳкимбахши иттиҳоду ҳамбастагии миллӣ мебошанд. ин шабу рӯзҳо корҳои сохтмонӣ дар иншооти бузурги гидроэнергетикии мамлакат нерӯгоҳи барқи обии Роғун бо суръати баланд пеш меравад ва рафти кор дар ин иншоот зери назорати бевоситаи бунёдгузори Инкохи Нур, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. дар ин корзори нангу номус феълан наздик ба 22 000 нафар сохтмончӣ аз минтақаҳои гуногуни кишвар дар ҳама қитъаҳо саргарми коранд. ҳадафи ягонаи бунёдгарон дар муҳлати муайяншуда ва бо сатҳу сифати баланд ба истифода додани агрегати дуюми нерӯгоҳ ба ҳисоб меравад. дар толори мошинҳо нақбҳои сохтмони рақами 3 ва 4 ва нақбҳои нақлиёти корҳои бунёдӣ бо маром идома дошта, дар он техникаҳои муосиртарини сохтмонӣ сафарбар карда шудааст. тибқи нақша соли ҷорӣ агрегати дуюми нерӯгоҳи барқи обии Роғун ба истифода дода мешавад. дар ин агрегат аллакай қисми зиёди корҳо аз ҷумла корҳои бетонхобонӣ ва арматурбандӣ ба анҷом расиданд. айни замон кратер барои интиқоли ротор ва статори генератор пурра омода мебошад. дар майдончаи васлгарии толори мошинҳо васлу насби статори генератори рақами 5 давом мекунад. қисми марказии ротор бо порраҳои он васл карда шуда, дар он диски тормозӣ васл карда шуд. дар майдончаи васлгарӣ сатҳи 974-600 васлу насби стерженҳои печакҳои статори генератор ба анҷом расонда шуданд. гузоштани колоткаҳои изолясионии стерженҳо аз боло ва поёни печакҳои статор бо теъдоди 864 дона ба анҷом расонда шуд. дар майдончаи муваққатии толори мошинҳо креставинаи поёнӣ бо такягоҳҳои тормозӣ ва элементҳои иловагии он васлу насб шуда ба кратери агрегати рақами 5 интиқол дода шуд. дар майдончаи муваққатии сатҳи 967 ҷамъоварии калонҳаҷми креставинаи болоӣ ба анҷом расид. корҳои нақбканӣ ва анкергузорӣ дар қисмати агрегати рақами 4 пурра ба анҷом расида, корҳои арматурбандӣ ва бетонхобонӣ давом дорад. айни замон дар ҳаҷми 6505 метри мукааб бетон хобонда шудааст. ҳамзамон васлу насби оҳанфулозот оғоз гардида, дар ҳаҷми 356 тонна оҳанфулозот васлу насб гардидааст. хафории нақби насосҳои обкаш пурра ба итмом расида, корҳои бетонхобонӣ тибқи нақша идома доранд. айни замон дар ҳаҷми 6197 метри мукааб бетон хобонда шудааст. дар гидроагрегати панҷум бошад, корҳои арматурбандӣ ва бетонхобонӣ ба пуррагӣ ба анҷом расидааст ва имрӯзҳо бошад корҳои васлу насби гидротехникӣ ва аз он ҷумла статор ва ротор рафта истодааст. ва инчунин бар зиммаи мо ширкати муҳандиси Тоҷиксгем вогузор карда шудааст гидроагрегати 4. аз гидроагрегати 4 ҳам ки бошад, аз зонуи агрегат то қубури ҷабанда имрӯзҳо аз сатҳи нуқтаи 931-600 то 951-700 корҳои арматурбандӣ ва бетонхобонӣ ба пуррагӣ ба анҷом расидааст. ва имрӯзҳо идомаи корҳо бошад дар қубури ҷабанда корҳои арматурбандӣ ва бетонхобониро мо давом дода истодаем. дар нақби СТ3 бошад корҳои сохтмону васлгарӣ идома доранд. корҳои нақбкании иншооти асосӣ пурра ба анҷом расида, ҳафории нақбҳои ёрасон давом мекунад. корҳои арматурбандӣ ва бетонхобонӣ, сементатсияи пуркунанда иҷро шуда истодааст. дар баромадгоҳи нақби сохтмонии рақами 3 корҳои бетонхобонӣ, арматурбандӣ, васлу насби қолабҳои оҳанубетонӣ ва торкретӣ барои мустаҳкам кардани деворҳо идома дорад. дар ин қисмат корҳои заминӣ тибқи лоиҳа аз ҷониби ширкатҳои пудратӣ ватанию хориҷӣ идома дошта аксари корҳо иҷро шуданд. масоҳати умумии корҳои бетонпошӣ 105687 метри квадратиро ташкил медиҳад. корҳои мустаҳкамкунии нишебиҳо ва гузоштани анкерҳои ПНА, АЖГ ва сементатсияи мустаҳкамкунанда идома дорад. сохтмони иншооти баромадгоҳи нақб ҷараён дошта дар ҳаҷми умумӣ 134229 метри мукааб бетон хобонда шудааст. бо сари баланд дар ҷумҳурии худамон, дар ватани худамон соҳиби ҷои корем, ватани худро обод мекунем. бо дастгирию кӯмаки бародарон мо ҳама оила як гиревон сар бароварда бо ҳам кор карда истодему. корҳои сохтмонӣ
نیروگاه برقی آبی راغون را پیش برده ایستادیم. در نقب مائل کارهای کفشرگری، آهن‌فروزی و سوراخی چاه‌ها برای کارهای سمنتاسیونی ادامه دارد. کارهای ساختمان و وصلگری در نقب ساختمانی است4 طبق جدول اجرایشی کارها و لایحه‌های پیشنهاد نموده شرکت لایحه‌کشی پایری شویتساریا ادامه دارند. در درآمدگاه نقب و دیوار حمایوی آن کارهای آرماتوربندی و بتون‌خوابانی ادامه دارند. کارهای زمینی، حفاری و آرماتوربندی نقب ساختمانی است4 جریان دارد. کارهای بتون‌خوابانی در درآمدگاه و قسمت درونی نقب نیز ادامه دارد. صفت اجرای کارهای ساختمانی و وصلگری از جانب نمایندگان ریاست تکنیکی و آزمایشگاه مرکزی شبانه روزی برآمده شده است. همین است که تمام کارها با سطح و صفت بلند و جوابگو به استانداردهای بین‌المللی اجرا می‌گردند. در این نقب کارهای کوهکنی، کارهای مستحکم کنی نقب، کارهای ارکگذاری، کارهای آرماتوربندی و کارهای بتون کنستروکتیوی سقف و دیوارها رفته ایستاده است. صفت و ثمره کارهای ساختمانی از جانب مهندسان ریاست نظارت تکنیکی شبانه روزی تحت نظارت قرار دارد. کاری که اینجا عملی می‌گردد، اجرا می‌گردد، از دید نظر مهندسان گزارنده شده، بعداً در حالت تصدیق یافتن صفتناکی آن و کارهای من بعد اجازه داده می شود. یعنی با باوری کامل گفته می توانیم که صفت کارهای ساختمانی در سطح بلند قرار دارد. جوابگوی طلبات بین‌المللی بودن نیروگاه برق آبی راغون و دقیقیت کار اولین اگریگات آن معین کرده شده است. واقعا نیروگاه برق آبی راغون برای همه شرکت‌های وطنی و خارجی مکتب بسیار نادر بوده. هزاران نفر متخصصان صاحب تجربه تاجیک را به بازار بین‌المللی ساختمان انشاءات هیدروانرژتیکی آماده می‌نماید. بنیاد نیروگاه از نقب کنان و عموما از همه متخصصان و کارگران زحمت سخت و متانت زیاد طلب می‌کند. زیرا 90% کارها در زیر زمین انجام داده می‌شوند. بنیاد تالار ماشین‌ها و ترانسفورماتورها که در زیر کوه جایگیر شده است با نصب قسمی اگریگات‌ها عملی گردیده است که در جهان نظیر ندارد.